Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I can like Benny Mangan, the president. Yeah, and then from there, I came in okay. And then from there, of course, I came like a gash, I came link up the twins. Yeah. So this 6th of February, of course, if you want to present, if you guys are post your car, like a face, no, but she said penen, as you can see, I've been trying to research about this word and researching and can put some banu, Lavakulu, Lavadonzi somehow, Valinga Makalewa, however, there is a huge problem with this word. Kumbeshan mother sharing at Shona because Milan can search her nation, close to this. She say penene. Leri nga ri kota ku va ni tracker as early as vo May 2022 lero swa ku I khale ngopfu ri kona ri kha ri direct to Benny Mayengani as you can see kwalano xisepele ni swi kumile as early as 2022 imagine van'wana kha ni cheka on various comments vele such as xiwinisi kwalano yo fika yi kombisela hi ku risimu lera xisephenene a ni ri langutele hi 2023 cause a mi ri tsale ngopfu ka WhatsApp status at least now ri ta home Benny Mayengani the president as you can see so swo I khale president Mayengani of course obviously I kha yi tsale hi swona a kota ku va hi kha hi swi linka na hala okay. So I'm kind of of course xisephenene on various posts on Facebook komba ku na a little bit of confusion don't country langutisisa vele because ni fike ni vona Dennis kwala ndo anga fatsala ku munhu wa wena wa straight hi luya anga tshama a ku rhandza wa ha ri xisephenene hayi lavo rhandza munhu hi ku vona kha or mzevere ho ni tlhela na yin'wana post ya yena misa loyi ka leyi n'wana fika tsala ku hehe mhaka a nga na mali of course a ti refer to yena vhele ku hehe mhaka i xisephenene I mhana wena loyi as you can see so ku hisa hetela lowu wa xisephenene swi vula ku hi ndlela yin'wana I munhu loyi o ka nga pfuni ku nchumu ka nga na mali swo fambisana sweswiya munhu a hluphekini ya ximphunda sort of and stuff like that however swi nga swi ni confuse guys because ni fike ni vona post yo fana leyi yo fana nga tsala hi jabulana ku a nga fatsa ku happy birthday to xisephenene xa mina I was like hey Master Tina ku swona la swi ta ku swi ta ku hluphanyana ku ndleka henda even this one of course inga fetsela hi xilubani khanya na hikwalaho faka tsala ku xisephenene na ku baby brother so swi tikomba na ku hi lawa meaning ya va yi ri different yi va yi ri different I don't think munhu a nga tsaka ku vula munhu loyi va nga swin'we va kumanaka like a family member a ku xisephenene other ways maswo so swi lo ku hakahakeni swa kona la then on other posting of a prophet general kwala ifike ivona ifetsa loko xisephenene phela I vito ra munhu go Benny go ku hi theory ya yena loko side ra yena as you can see kwala so kurantisi mina I'm going to lie here ku hava ku nda swi confirm ku swi vula yena swi ntsandzini ku va ni kuma a confirmation I tried guys okay now so of course loko se hi ya mahlweni na swo vana va ni kha ni va vutisa van'wana ku nga maybe ku ri xisephenene mara leswi nga fa swi ni tsakisa hi rona ri ra xisephenene ri vuya kwalawa ka xisephenene lexi ni kha ni swi hlamusela ku I munhu loyi a nga na vusiwanini sort of yisiwana and stuff like that wena mhaka leyiwa and then there's also another word leri na rona ni nga ri vona ri kha ri fambisana na swona very xisephenene so swi kombi na ku swi famba around the same line loko ni kha ni swi langutisa in that way so it's a theory guys I'm not going to lie ni ku ni confirma nchumu hi yo swona swi ni nga fika ni kuma swona we can assist each other mi nga comment ku n'wina mi kha mi hi vonisa ku yini mhaka leyi so for now at number 1 na mhaka yo ku nga kha ku vuliwa munhu loyi a nga hluphekini a nga vusiwanini a nga bari sort of swi fambisana sweswo then number 2 maybe ku nga ku ri vito a ni veri xisephenene a nga tirhisanga xisephenene Benny Mayengani maybe I vito ka number 2 and then on number 3 maybe ku nga va ku ri a different meaning hi ta swi pakisa sweswo and then of course khe hi nda ya ka paparulano a kha xi dirava movha wa 1 million ni hlamala ngopfu mi a hi vekele ni video clip hayi lexi singana phela lawa nga tata matini ni vula ku ta pandiwa munhu basikiri la ila so mata Moisés.
Masivona paparale mina a ni famba swiyimo emapatwini a ni nga ta famba xiboze mina i movha xiboze lexiya a ni kha ni yi chekisisa brand new whether 2024 or 2025 brand new that car yi va yi ri mida of course i Toyota Land Cruiser 2.8 sweswiya GD6 and stuff like that, as you can see kwalano ni hlamalo ngopfu mina xi khometele yona papa Rolando a xi confirmini as you can see a ni mathoji lama rhandavula vhele le hi languta of course a swi loko hi leya mathoji ya rhandavula as you can see, which means it's either 2024 or 2025 model vhele so this car i mida movha leyi so I was like ni hlamalo ngopfu mi ni hlamalo ngopfu I was not even aware ku yi nga kha yi swi kota ku drive ngwenya loko I was like ha swi kahle hi pfa hi ta report swa kahle hi yona ngwenya man it was great hindi kona vhele kwalano nothing serious but it's serious guys, movha ya mida vo tala hi tshame drive movha wa mida mara ula ntiyiso imagine xi khomeketini papa Rolando, it's a very expensive car hi leswo and then of course yi tlhela ka timhaka ta Gagash loyi ngi likaka ta the twins very mi swi vonini hi endlini various videos laha a yi suke kusuka however no vuya ni hlamala vhele because loko hi endla previous video ni a hi tirhise this poster ne however ku ve ku va na update ka that poster mana mhaka leyi laha hi nga vuya se afterwards a hi endleni video ku ve hi kuma ku na Gagi se yi kona hi fike hi vona Bernard Presley a fa tsala ku ni khome Gagash ni khome Gagshit na the twins le pumps as you can see kwalano okay. And then after loko Bernard President of course posted this post hi ve hi vona Gagash na yena a fika a tsala a post yi fambisanaka na swona a hi languta hour 23 hours ago okay. Then 1 hour after hi fike hi vona Gagash a fa tsala ku va ta ni dlaya n'wanango se ku nghena na swibamu n'wanango of course a swi ri linked na post leyi of course yi nga va hi tsala hi Bernard President a swi tala ku va ku na masocha man a ridzi I think va ta va hlangana ro sungula for the first time ka event ever since hopefully a ni hopanga ever since of course ku humela mhaka ya liya vhele yo Gagash va ku loko assassinatiwa and stuff like that so hopefully ta va safe ku swo boha va hlangana hi nyama because ni twa khawulela ka live ya yena manghenele ya yena ku leyi i ta fika at one time ne President Mayengani va sungula ku performa a kwini a 17 last time va ta performa hi 12:30 la a 17 last time so a pumps ni ta va ni ri na n'wina hi 1:30 matakuxa ni ta va ni ri na n'wina a pumps so I'll arrive very late a pumps so 1:30 the president va ta performa 17 va performa hi 12:30 and then 1:30 the wonder pumps so a swa boheka ku very the twins va cini va Benny Mayengani so a ridzi hopefully will be safe ta komba na security va endla ntirho ku hey we never know the anger ti nga humelela i vanhu man i vanhu hi kombela ku security yi va yi ri tight la loko va Gagash va fika la ku swilo swi kota ku famba kahle loko ri mi nge ze swi kamba ni ta kombela mi tlika subscribe swikorokoro na n'we vatirhi va komi swikorokoro hinkwenu swikorokoro ku lexa xitereti na nghena phakati na kula